Dobar večer, narode Boži. Blagoslov Boži. Bog sa nama i ovo večer. Da ga slavimo, hvalimo i veličamo. Haleluja, amen. Blagoslov Boži, Bog sa nama. Bog da nas blagoslovi i vodi ovo večer, da ga slavimo, hvalimo. Haleluja, amen. Evo samo da pozovem par prijatelja. Da pozovem znači moje prijatelje. Pozovite vi vaše prijatelje. Da zajednički slavimo, hvalimo Boga. Amin. Haleluja, amin. Slava i hvala čas Bogu za njegovu veliku milost, dragi moji. Dobro večer, želim ponovo svima, blagoslov Boži, Bog sa nama, haleluja, amin. Pa, narode Boži, dobro večer, blagoslov Boži, Bog sa nama, evo ga Bane Baki. Gdje si, Bane? Nisi uspio da stigneš na molitvu? Nije strašno. Slava, hvala čast Bogu za njegovu milost, dragi prijatelji. Bog sa nama i ovo večer, haleluja, amin. Večeras počnemo malo kasnije, jer nisam bio sasvim spreman, ja kao što treba, sa temom. Ali ok, slava čast Bogu, evo sad možemo slaviti, hvaliti našeg Boga, haleluja, amin. Bog me pripremio, amin. Blagoslov Boži, Bog sa nama, Bog da nas vodi posveti, blagoslov, dragi moji. Da ga slavimo i hvalimo, haleluja, amin. Prijatelji moji, narode Boži, dobro večer. Evo ja delim, znači pozivam prijatelje. Pozvao sam šta sam mogu da pozovem, naravno. Slava, hvala čast Bogu za njegovu veliku milost, dragi moji. Evo ga, tu je Jeftimčo. Dobro dojde, brate, blagoslov Boži. Bog sa nama i ovo večer, amin. Večeras ćemo proučavati temu Izađemo iz Vavilona. Izađemo iz Vavilona. Amin. Proučavat ćemo znači šta je to Vavilon i kako da izađemo iz njega i zašto moramo izaći iz njega. Amin. Evo samo da podelim ga u nekoliko grupa, da pozovem i u grupama. Evo tu je starešina Emilio, mač Boži, dobrodošao. Blagoslov Boži, Bog sa nama i ovo večer, amin. Evo još malo, još minut dva da se skupimo, pa ćemo početi. Danas je padalo dosta kiše kao i juče. Ok, sada je maj, vreme je za kiše, potrebne zemlji, kao što je nama potrebno Božji duh, dragi moji. Tako neka se obilno sada izgleda Duh Sveti, kao ovih dana kiša šta pada po celoj Evropi, tako i na nas da pada sila Duha Svetoga, da nas ispuni Duh Sveti. Haleluja, amin. Dragica, gde si, sestro, blagoslov Boži, Bog sa nama i ovo večer, amin. Hvala, slava čast Bogu, dragi prijatelji, što možemo slaviti, hvaliti našeg Boga. Velika je milost Božja, što smo živi i zdravi i što ne postupa prema nama kao što smo zaslužili. Ali, blagoslov Boži, dobrodošao, Cecil Korni, dobrodošao, blagoslov Boži. Ostanite do kraja ako imate mogućnost i ako imate vremena da slušate večerašnju temu koja nosi naslov Izađemo iz Vavilona. Izađemo iz Vavilona. Šta je Vavilon i zašto treba izaći i kako izaći,
Ajde da to večeras poručavamo za naše ohrabrenje, za naše osnaženje, za naše opomene, za naše slavljenje, hvaljenje Boga, da ga slavimo, hvalimo. Evo ga tu i Daniel, dobrodošao Daniel Ivanov, blagoslov Bože, brate. Haleluja, slava čast Bogu. Pozdravljam vas sve u ime starešinske grupe. Znači, ove propovjede sve organizira Bog preko svoje starešinske grupe, koja već postoji 6 godina, slava čast Bogu, i svako već u 21 čas propovedamo reč Božju. Ok, ja sam večeras, znači sad zakašljujemo 21:30, ali sam napomenuo, znači napisao sam na moj Facebook, na moj zid Facebook, da ću početi od 21:30. I slava čast Bogu što to možemo sada uraditi. Haleluja, amin. Velika je milost Božja, dragi moji. Evo, ja sam podelio, pozvao prijatelje i sad možemo ići na molitvu, da slavimo Boga, da ga tražimo u molitvi i da proučavamo reč Božju. Bože veliki, silni, veličanstveni, Oče naš koji si na nebesima, u ime Isusa Hrista slavimo te, oveći. U ime tvog jednorođenog Sina, našeg Spasitelja Hrista Isusa, tražimo te i molimo te da izliš tvoj Duh Sveti na nas, da znamo kako i šta da proučavamo ovu temu, Gospode. Duh Sveti tvoj da nas vodi, pogotovo meni, u propojedanju večeras. Prvo meni, pa ostalima, Gospode. Pradavni Bože naš, sveti i svemogući tvorče naš, hvalimo ti, slavimo te u dušom i srcu za tvoju milost i ljubav i dobrotu, što si milosti prema nama i žalosti i spor na grev. Slavimo ti, hvalimo te što si nam dao spasenje i večni život u krvi jagneta. Haleluja. Hvala ti, slava ti, čast Bože, što će nas voditi večeras. Amin, amin, amin. Samo jedan trenutak, nešto da zatvorim vrate i doći ću odmah. Ok, zatvorio sam vrata, tako da mi ne smeta niko. Možda se kod vas ne sluša, ali za moje uši se sluša. Ok, slava čast Bogu. Sesil kaže, znači, pozdrav svima, kako izaći iz zla koje nas okružuje. Slava Bogu, Bog da te blagoslovi. To je možda pravi naslov večerašnji problem. Jer Vavilon je zlo, tako je. Birsane, dobrodošao, Sačirović Razar, blagoslov Božji, dobrodošli. Dragi moji prijatelji, sluge Bože, narode Božji, slava, hvala čast Bogu da možemo svako večer tako na miran način u miru i blagoslovu proučavati Božju reč, Sveto pismo, dragi moji. Velika je milost Božja, da znate, idite po Ukrajini sada, lete rakete, tenkovi, bombe, meci, nema mira, teško da proučavaš Božju reč, teško da slaviš Boga, moraš sve krišom, moraš na neka sigurno mjesta da se zasloniš. Zamislite tamo Iran, pa i sam Izrael, pa i okolne države. I svugdje gdje ima rata, gdje ima prolivanja krvi. Memento mori, dobrodošao brate, Nevene. Haleluja, dragi moji prijatelji, slava, hvala, čast Bogu da u miru možemo slaviti našeg Boga. Sigurni da se ne bojimo ničega i čega. Prijatelji moji, vi ste koji čitate i proučavate Bibliju, reč Božju, Sveto pismo. Vi ste nešli možda na mnogo mjesta o Vavilonu kad se govori. Juhsen Lejla, dobrodošao, blagoslov Božji, Sadidin, Suleman, blagoslov Božji, dobrodošli, Josip Čvitković, haleluja, i tebi blagoslov Božji, Bog da nas sve blagoslovi. Možda ste došli do imena grada Vavilon ili nešto što se govori o Vavilonu. Sjećate se, još počinje odmah na početku Biblije, tamo negdje 11. glava, kad govori ne o Vavilonu, Vavilonskoj kuli i kako su htjeli ne da sagrade, znači to čudo, svjetsko čudo, ta zgrada, ta kula, visoki, uspjeli su, skoro stigli su do oblake, onda se Bog umešao, sjećate se te istorije, te biblijske istine šta se dogodilo. Sada, šta ima interesno i šta ima danas Vavilon poslije toliko hiljada godina? Pa ima mnogo, dragi moji. 21. vek, cijela zemlja,
celi svet je postao Vavilon. Nije samo jedno mjesto, jedna država, jedan grad, jedan region, nego cijeli svet, cijela planeta je postala Vavilon. Zašto? Zbog čega mi ćemo to proučavati? Znači, okrenut ću kameru da vidimo naslov našeg večerašnjeg proučanja. Znači, izađemo iz Vavilona, prema Isaija 48:20. Izađite iz Vavilona, bežite iz Haldeje, izađite iz Vavilona. 3 puta, znači, izađite, bežite, izađite. Bog nam večeras govori da svi koji volimo i slavimo i hvalimo Boga nebeskoga, izađemo iz Vavilona, da bežimo iz Vavilona. Dragi moji prijatelji, sigurno mnogi od vas razmišljaju zašto da se izlazi iz Vavilona. Ajde da čitamo Božju reč. Jeremija 51. glava 6. stih. Ponovo slušamo, znači, reči da bežimo iz Vavilona. Bežite iz Vavilona. Zašto? Izbavite svaki dušu svoju. Da li ste razumeli sad zašto da bežimo iz Vavilona? Zašto da izađemo iz Vavilona? Da spasimo našu dušu, da spasimo naš život, da se ne istrebite u bezzakonju njegovom. Jer je vreme osvete, Gospodine, plaćamo što je zaslužio. Haleluja, amin. Prijatelji moji, sluge Bože, narode Boži, znači došlo je vreme kao nekada da Vavilon plati za sve grehe, za sve bezzakonje, za sve prekršaje, zapovjedi Božeg svetih 10 zapovesti, za sve borbe protiv Boga, za sva svoja gatajna vraćanja i tako dalje, tako dalje. Narode Boži, milost Božja nas večeras vodi u proučavanju ove teme, da razumemo, znači, šta je Vavilon, jer Vavilon je nešto mnogo, dragi moji, mnogo stvari su Vavilon. Ajde da to malo mi večeras vidimo, da to malo večeras razmatramo. Znači, evo, ja sam ovdje napisao sa slikom Vavilonske kule. Šta znači Vavilon? Dragi moji, vi znate da u Bibliji to predstavlja simbol greha i pobune. Znači, prvo osnova. Boban je dobrodošao, brate Boban, Monika, blagoslov Boži. Znači, prvo Vavilon predstavlja simbol, odnosno to je simbol greha i pobune. Sjećate se, vi koji ste proučavali Bibliju, prva Mojsijeva, 11. glava i tako dalje. Tokom sve vladavine Vavilon je bio poznat kao šta? Najnaprednija civilizacija, dragi moji, u tom drevnom svetu. Ali to je u isto vremeno bilo mjesto koje se protivio Bogu svemogućemu. U Bibliji, dragi moji, ime Vavilon se povezuje sa zbunjivanjem jezika i ljudskom arogancijom. Sjećate se kad se Bogu mešao. Vavilon je često prikazan kao mjesto koje je izazvalo Božju sržbu zbog svojih grešnih načina života. Znači, ima mnogo što da se govori večeras o tome, ali mi ćemo nakratko, ne možemo sve proučavati, jer mnogo znanja ne možemo staviti u dušu našu. Ne možemo svaki završavati fakultete, doktore, univerzitete i šta znam ja. Dovoljno nam je ono što nam je Bog dao za naše spasenje da razumemo. Znači, šta znači Vavilon? To znači simbol greha i pobune. Kratko, jasno, znači, samo ime Vavilon znači pometna. Sjećate se kad je Bog pomešao jezike tamo, od tada govorimo preko 1000 jezika, ne znam tačno, 1600, 1700 jezika, dragi moji. Ajde neka nam to ateisti objasne. Ajde neka nam nauka koja tvrdi da, naučnici koji tvrde da nema Boga, znači postoje dve vrste naučnika, kreacionisti i evolucionisti. Znači kreacionisti vjeruju u stvaranje Bože, kreaciju, a evolucioneri, znate, vjeruju u evoluciju, da Boga ne postoji. Ajde oni koji vjeruju u evoluciju, da Bog ne postoji, evolucija znači da nam objasne kako je evolucija stvorila preko 1600 jezika. Preko 1600. Spiro Trekovski, blagoslov Bože, dobrodošao. Ljudi moji, nije malo, razmislite malo, 1600 jezika, wow. Kako to može samo sebe da postane, da različni jezici, to je nevjerojatno, dragi moji. Trebaš imati veću vjeru da budeš ateist, evolucionist, nego da budeš kreacionist, da vjeruješ u stvaranje Bože. Mislim da se svi slažemo o temu, ne? Znači, Vavilon znači simbol
greha i pobune protiv Boga. Uživati u grehu, živjeti u grehu, voliti greh. To znači Vavilon, dragi moji. Vavilon se predstavlja, sa jedne strane, znači Vavilon se predstavlja ljudima kao netko ko pokazuje ljudima kapiju Božju. Kao eto, mi smo vođe, mi ćemo vas voditi u kapiju Božju, idete u raj, u večni život. A u stvari ih vodi gdje? Na kapiju pakla, dragi moji. Vavilon čovječanstvo vodi na kapije pakla. Razmotrimo sada jednu oblast. Koliko vernika zaista vjeruje u ono što Isus rekao, ne možete služiti Bogu i novcu. Sjećate se Luka 16:13. Isus je rekao, ne možete služiti Bogu i novcu. I zato, dragi moji, vrlo malo postoji mnoštvo hrišćana. Znači, vrlo malo ljudi poštuju ovo da služe samo Bogu. Ali, nažalost, postoji mnoštvo hrišćana, hrišćanskih radnika, propovednika, starešina i tako dalje, koji vjeruju da u isto vrijeme mogu služiti i Bogu i novcu. To je samo jedan primjer velikog posla koji je Satan uradio po pitanju varanja hrišćana, prevario nas. Postoje vernice koje vole novac i koji zamišljaju da vole i Boga. Iako je Isus rekao da je to nemoguće. Dragi ljudi moji, takvi ljudi nisu duhovni ljudi, takvi ljudi nisu znači u odnosu sa Hristom, nego oni su samo religiozni. Religiozna čovjek i biti Isusov čovjek nisu iste stvari, dragi moji. Biti sa Hristom i biti religiozan nije isto. Religiozno znači ti si prihvatio postojanje Bože, veruješ u Boga, veruješ da Bog postoji, veruješ da Bog sve vodi i stvari održava svojom silom moćnom, haleluja. Veruješ da je reč Bože, Sveto pismo njegova, pa i čitaš je, poštuješ Boga, ali nemaš nikakav odnos sa njim, nemaš nikakvu zajednicu sa njim, nemaš nikakav prisan kontakt sa njim. Kao na primjer, evo prijatelj. Reći ću vam jedan slučaj. Dva prijatelja. Jednom je majka teško bolesna, treba operacija. I sad u momentu treba mu odmah još 1200 eura. Idi kod ova, idi kod onoga, sjetio se svog najboljeg prijatelja. Ićiš kod njega, možda će on imati. Otišao kod njega, on je bio znači na poslu i rekao mu, slušaj, treba mi 1200 eura hitno za operaciju moje majke, do 3 sati popodne moram da platim, ako ne, neće biti operacije i ona će najvjerojatno umreti bez operacije. Ne brini, kaže, snaći ću se. I javio mu, znači, telefonski, na telefon se javio njemu, nije mogao ući tamo gdje radi. Već sati je podne, to je bilo ujutro 9-10 sati, već je podne, već je 13 sati, 14 sati popodne, 17 sati, kaže, moja majka je mrtva, gotovo, nema ništa od nje. Nisam našao kakav je to i prijatelj, a ono mu ne zvoni, kod njega zvoni, nikomu ne odgovara. Bio je zatvoren telefon. I negdje oko 18 sati dolazi on kod njega da pita kako mi je majka. Pa kako mi je majka, tebe nema nigdje, ja ti zvonim, ja ti se javljam, ja ti zvonim uporno, ti meni ne dižeš telefon, kaže, nisi mi rekao ništa šta ću mu raditi, nisam platio, nevjerojatno je mrtva moja majka, bojim se čak i da idem da vidim. I onda on je rekao, pa nisam ti ja namjerno uradio to, kaže, nisam imao u domu novca, imao sam samo 300 eura i još ostatak tih 900 eura, ja sam otišao moj najskuplji telefon što ga imam, na rate što sam ga kupio, znači platio ga je možda 2-3 godine, koji košta 3000 eura, ja sam ga prodao za upalu cenu, za 1200 eura, znači manje od pola, da bih našao novac za tvoju majku. Ja sam otišao u bolnicu i platio direktno na lice mjesto, ali tebe nije bilo tamo. Zagrli su se i počeo da plaća ovaj drugi. Kaže, što znači prijatelj? Oni su zajedno jeli, pili, išli da šetaju, pa i spavali nekad zajedno kao prijatelji, ne? Dragi moji, oni su imali prisan odnos. Oni su se volili jedni sa drugim. Znate li sad šta znači biti religiozan i imati odnos sa Isusom Hristom, biti u zajednicu sa Hristom?
jesti sa njim, piti sa njim, živjeti sa njim, hodati sa njim, kao što je Enoh hodao jednako 300 i nešto, 320 godina je Enoh hodio sa Bogom našim svemogućim. Hodaš li sa Bogom, dragi moji? Ako ne hodaš, onda ti si samo religiozan. Kako hodati sa Bogom? Kako jesti i piti sa njim? Reč Božja, ako je poučavaš svaki dan, 20 minuta, 30, 1 sat, ajde uzmemo 20 minimum, onaj minimum, onda ti imaš jednu malu zajednicu sa Bogom. Ako 3 ili 5 puta moliš se Bogu, bilo na kolena, bilo na drugi način, onda imaš kontakt sa Bogom. Molitva i proučavanje, dragi. Ako slušaš pesme na slavu Boga ili pevaš pesme na slavu Boga, imaš još veći kontakt, još prisni odnos sa njim. Znači, tada ti hodeš sa njim, tada ti živiš sa njim, kad imaš zajednicu sa njim i ti si Isusov čovjek. Ti si u Isusu Hristu i Isus Hristos je u tebe. Ali ako nemaš ove stvari u najminimalnim količinama, onda ti jesi religiozan, ali religiozan kao što su bili fariseji, sadukeji, sveštenici, staršine u Hristovo vreme, koji su gi razapili. I religiozan si kao svi ovi ostali danas koji postoji, imaju nadvoračnu obučeni su, da se vidi da su to religiozni ljudi, drže se krstova, drže se slike, drže se ne znam šta, ne govorim znači samo o ovim crkvama, nego i za protestance, iznesavamo se sa Biblijom u ruku da smo hrišćani, ali smo u Vavilonu. U Vavilonu smo na taj način šta mi nemamo zajednicu sa Bogom, nikakvu zajednicu, šta nemamo ništa sa Hristom Isusom. Dragi moji prijatelji, narode Božji, reći ću vam jednu stvar, znači, ime Vavilon ili Babel na originalu, znači, Babel znači Božja kapija. U to vrijeme, znači, taj grad se zvao Božja kapija. Kasnije, znači, kad se pometili jezici, nazvali su ga Vavilon, što znači pometna zbrka, haos. I sada da objasnim jednu stvar, znači, Vavilon danas je jedan religiozni sistem prema Otkrivenju 17. glava i financijski sistem prema Otkrivenju 18. glava. Da li ste razumjeli? Znači, Vavilon je religiozni financijski sistem, odnosno novčani sistem i religiozni sistem. Novac i Božji posao se udružio i tako se oformio današnji Vavilon 21. veka. I tako ljudi bivaju, nažalost, prevarni, dragi moji. Vezani su u lancima lažnih nauka, vezani su u lancima lažnih doktrina, vezani su za neke crkve, ja pripadam toj crkvi, makar vidi da ovo ne valja, ono ne ide, ono nije dobro, to venčavaju, znači muškarci sa muškarcem, žena sa ženom, pa onda čak su se organizirale i homoseksualne crkve. Da, dragi moji, čak ima i homoseksualne crkve. Među protestantima govorim, ne govorim za ortodoksne i za katoličku Vatikansku crkvu. Govorim za nas protestante. Među nama ima znači takve crkve. Još pre 25 godina, znači otprilike 25-26 godina, 1999. godine, meni je jedna evanđelska vernička, znači vernika, sestra evanđelske crkve, tada pokazala, znači, na internetu da i moja verska denominacija 27. dana u Njemačkoj imaju crkvu za pedere, homoseksualna crkva gdje služi i hvale Boga. Ja sam rekao, ovo je fals, ovo je laga, ovo je laža, nije istina. Nisam mogu da prihvatim. Vidio sam dokaze pred mene, Bogu Bože, a caru carova zna se ko je Bog, kad ko je car, haleluja, tako je Josipe, Bog da te blagoslovi. Dragi moji, i dan danas, eto, pred 3 godine kad je izgorila naša crkva tamo u Kaliforniji, negdje kad je bio onaj veliki požar, izgorila i naša crkva, jer su venčavali muškarce sa muškarcem, žene sa ženom. A rekli su im, nemojte, to nije po Božoj voli. Oni su uradili i naša crkva nije bila pošteđena, izgorila i ona komplet sa ostalim zgradama. Kako može Bog da zaštiti nekoga ili neku ustanovu ili njihovu imovinu kad oni
su se udružili sa Vavilom, kada oni su postali Vavilon. Ja ne govorim sada za celu ASD, Adventisti sedmog dana, koji sam pripadnik kao vernik, da smo svi u tom košu, ali ih ima dosta mnogo koji su postali Vavilonci. Vavilonci 21. veka sa Biblijom u ruku, dragi moji. To je još strašno užasnije. To je još strašno užasnije da čovjek ima Bibliju u ruku, a sa druge strane je Vavilonac. I zato Bog kaže večeras, izađite iz Vavilona. Izađite iz Vavilona. Bežite iz Vavilona, spasite duše svoje. Dragi moji prijatelji, narode Božji, u prvoj Mojsijevoj glavi, 11. glava 4. stih, prva Mojsijeva, znači 11. glava 4. stih, čitamo da su ljudi iz sveta odlučili šta? Odlučili su da zidaju kulu, sećate se. Šta su rekli jedan drugome? Hajde da sagradimo grad i kulu čiji vrh će dosegnuti nebo. Pazite, čiji vrh će dosegnuti nebo. I uspjeli su, stigli su skoro do oblaka. Znači ta zgrada je bila nevjerojatno visoka. Mi ne možemo stići danas tu gradnju kao oni što su danas najveća zgrada, najvisoka zgrada je tamo negdje u Dubaji, u arapsku državu Dubaji, znači grad Dubaji, visoko 800 i nešto metara. Ovo je bila možda oko 2000 metara visoka. I šta su željeli? Željeli su da njihova kula bude šta? Božja kapija, kao što je nosilo ime u to vreme, Babel. Znači u to vreme, pre nego što je Bog pomešao jezike njihove i nazvao se Vavilon, Vavilon se zvao Babel, u prevodu Božja kapija. Da li razumete? Znači željeli su da njihova kula bude Božja kapija, kao što je i nosio ime taj grad. I ljudski trud koji doseže Boga, znači oni sa svojim trudom, sa svojim delima htjeli su znači da napravu religiju, ali to je znači glavna konstrukcija lažna religija, dragi moji. Spasen delima. Lažna religija, uvijek religija dela, dragi moji, ali ne dela vere i zavisnosti od Boga. Oni misle za sebe, mi smo pravidni, mi smo čisti, Šerif Ibrimov, Gabriel Radu, dobrodošli, blagoslov Božji. Bog sa nama, proučavamo temu. Izađemo iz Vavilona. Vođe lažne religije su uvijek snažne ličnosti sa harizmom i kao filmskih zvezdama. Oni nisu slabi, oni nisu znači neimpresivni ljudi, oni su jaki, oni su harizmatični, oni su privlačljivi, privlače ljude ka svojoj religiji. I dragi moji, Vavilon je znači, ne zaboravite, religiozna novčani sistem. Sistem znači za financije, za pare i religiozna ustanova. Vidite kako je Satana lukav i opasan. Nije mogao ovako da nas otrgne od reči Bože. Nije mogao onako da nas otrgne od Bože ruke. Izmislio znači takav lukav način da u 21. vek sa Biblijom u rukama postanemo Vavilonci, a da nismo svjesni toga, kao što su Hristovi savremenici, znači fariseji, književnici, sadukeji, sveštenici, starešine i tako dalje, nisu bili svjesni da su postali Vavilonci. Religiozni Vavilonci, dragi moji. Ljubiša Vesna Zekić, dobrodošla, blagoslov Božji. Moguće li da mi danas, koji se zovemo protestanti, koji proučavamo Sveto pismo, postanemo deo Vavilona, dragi moji? Kako se to dogodilo, kako to može da bude, dragi moji? Kako jednostavno može takva stvar da se dogodi, dragi moji? Reći ću vam, jedno od velikih opasnosti za nas, jedno od velikih stvari koji nas naprave da budemo deo Vavilona ili da budemo Vavilonci. Življenje po velikim gradovima. Mi ćemo sad pomisliti, one milionske gradove, pa ja ne živim u milionski grad, na primjer kao što je London, Pariz, koji imaju po 15, čak i 20 miliona stanovnika, Istanbul, Berlin, šta znam tamo, Atina ili ne znam koji grad. Ili kao na primjer kod nas na Balkanu Beograd, Sofija, Solun, Tesaloniki, ne, Tirana i ne znam koji tako veći gradovi. Zašto ovo govorim?
Ako ste bili u veliki grad, možda 3 dana kao gostin ili 1 dan, ili možda živjeli par mjeseci ili ne znam više vremena, a živjeli ste u manji grad od 50-100 hiljada stanovnika, možda manji 5 ili 10 hiljada, ili u neko selu, da li ste primetili razliku između velikih gradova i na selu? Da li ste primetili kakvi su ljudi po velikim gradovima i kakvi su po selima i malim gradovima? Da li ste primetili tu razliku? Mira Pavlović, dobrodošla, blagoslov Bože. Ja sam na početku rekao, znači, veliki gradovi su postali Vavilon. Cela zemlja je postala Vavilon u tom smislu što koncentracija masa ljudi gdje živi većinom čovječanstva su po velikim gradovima. Evo, na primjer, uzmemo sada evo Francuska, gdje ja živim, momentalno sam još uvijek u Francuskoj. Ima 62 miliona stanovnika otprilike. Sad niko ne zna tačno nikad. Između 60 i 65 miliona, ali ajde 62 miliona da uzmemo onu oficijalnu statistiku. 18 ili 20 miliona žive u Parizu. Pa to je 1/3, skoro više od 1/3, tako. Skoro 40% živi u Parizu. Zatim Lyon, 6 miliona stanovnika. Pa zatim Marseille, 4 miliona i gotovo, braćo moje. 30 milioni ljudi su samo u 3 grada. Vidite koliko su to veliki gradovi. I ako gledate vesti, pratite vesti na internet, ne TikTok i Facebook i ne znam koja mreža druga, ili na TV, na televiziju, znači, ili po novine, ili na bilo koji način vesti na radiju slušate. Šta ćete čuti u velikim gradovima, šta se sve događa? Filipa Salić, dobrodošao, blagoslov Boži. Koje vesti ćete čuti? Ubistvo, krađe, pljačke, prevare, izmame, droge, ovo, ono, strašne, užasne stvari, dragi moji. Znate da ja retko više slušam vesti, dragi moji. Kad slušam vesti, uvijek neki užas. Evo, malo pre slučajno sam, dok sam večerao, slušao sam vesti, znači slušali su ovi moji makedonski vesti u Skopju, znači tamo neki ovčar u neko selo, zavisite sad i mala mesta, neki ovčar u neko selo Negoričani, serijski ubic ubio 4 žene i na kraju kad je pokušao one 2 žene da ubije, onda nije uspio, ne znam šta, kako su govatili, nisam htio da slušam. Strašno, dragi moji, samo ubistva, gubljenje čovječkih života, nesreća, užasa, dragi moji. Vesti su postale horor vesti, ne možeš da slušaš neku dobru, lepu vest, nešto ohrabrujuće, nešto okrepljujuće. Samo slušaš nešto kao crna hronika. Crna hronika, pa onda političari. Ova partija tuži onu partiju koja je na vlast, ona koja je na vlast tuži onu koja nije na vlast. Sve sami pljačkaši do pljačkaši većinom, Bog neka mi prostali, to je istina što govorim. A odavde uznemiruju narod i širu haos. Mirjana Kazaković, dobrodošla, blagoslov Bože. Pre 2 dana sam bio u Pariz, nemojte nikad poželite da ga posjetite, živjelo moje selo, amin. Ja sam bio kod nju, kod sestra Cecil, njeno selo je stvarno jako malo, uređeno, super, ali ona je skroz na kraju sela, možda oko kilometar dalje, tako da oko nje, oko 500 metara najmanje, nema nijedna kuća, samo njena kuća. I uživa u miru, braćo moji i sestre moje, koji je to blagoslov da imamo mi svi tako nešto. I upravo dolazimo sad na to da zašto, znači, šta je sa velikim gradovima? Ajde da čitamo ovu sliku, da vidimo ovu sliku. Znači, veliki gradovi su postali šta? Vavilon, dragi moji. Vavilon, zašto? Pa gdje ima najviše preljuba? Gdje ima najviše prevare? Gdje ima najviše kockajne, igre za nesreću? Pazite, ja ne kažem igre za sreću. Ovaj svet kaže igre za sreću. Pravo ime kockajna je igre za nesreću. Gdje ima najviše ubojstva? Gdje ima najviše droge? Gdje ima najviše konzumiranja alkohola? Gdje ima najviše nemoralne zabave? Gdje ima najviše strašnih stvari? Gdje je poprište nereda i zločina? Pa upravo veliki gradovi, dragi moji. Dragi prijatelji moji, narode Bože, braćo i sestre, znači svi gradovi koji su veliki postali su Vavilon. I zamislite, najveće katastrofe će zadesiti velike gradove. Velike gradove će uskoro zadesiti velike katastrofe, zapamtite ovo prema biblijskim proročanstvima, pogotovo
američke gradove. Zapamtite ovo, braćo moji sestri, prijatelji, najveći gradovi u Americi će prvi stradati, a naravno i ovi po Evropi i celom svetu. Tamo vlada tama, dragi moji, velika tama po ovim milionskim gradovima. Vlada znači bezakonje, haos, nered. Tamo policija jedva uspeva da održava nekako neki mir, neku sigurnost. Ti uđeš u Pariz, u železničku, ako nisi obazriv, ako nisi jak, ode ti tašno sa novcem i sa ispravama sve. I ne samo Pariz, i Berlin i London, svugda to ime. Tako je, sestra Cecil. Aha, ok, ne pročitao sam tvoj komentar. Prijatelji moji, znači, veliki gradovi su postali, znači, poprište greha, centar greha. A gdje nema velikih gradova? Svaki grad koji ima, sad ne znam, koji ima više od 300-400 hiljada stanovnika, vjerujem da je postao poprište greha, dragi moji. Mi danas imamo gradove po 500 hiljada, 600 hiljada, 800 hiljada, milion, 20 miliona ljudi. Neki kažu da u Tokiju ima 30 miliona, sad ne znam, neka budi 20 miliona, ali to je previše, dragi moji, to je koncentracija masa, koncentracija ljudi na jednom mjestu i naravno da će izbivati mnoge sudire i mnoge problema. Evo, na primjer, uzmite, na primjer, selo, kao što je Cecil napisao njenu, na 500 metara kuća, pa onda na kilometar druga kuća, levo, desno. Tu ne može da izbije ni svađe, ni problema, jer su daleko jedno od drugih. Kad smo jedni do drugih, to je katastrofa. Kao ovdje u Besançon, uvijek ima neka svađa, neka tuča, doskoro su pucali zbog droge ovi što su mafijaške grupe, a Besançon ima 200.000 stanovnika, znači nije neki veliki grad da kažemo. Ali vlada bezakonje, vlada haos. Kod mene ima prekid mreže. Šta to znači, Cecil? Internet, da li me internet prekida ili šta? Da znam da se prebacim na ovaj drugi internet. Prijatelji moji, narode Boži, šta sam htio sa ovim da kažem sada što govorimo o Vavilonu, da izađemo iz Vavilona, da bežimo iz Vavilona, da spasimo svoje duše. Dragi moji, da nam Bog da financijske mogućnosti, da nas Bog blagoslovi, da imamo pare da kupimo, znači, imanja, kuće ili da gradimo kuće po malim mjestima, odnosno selima i planinskim nenaseljenim mjestima gdje ima možda 2-3 familije. Ja sam to vidio puno, ovdje u Francuskoj ima, tamo kod nas u Makedoniji i svuda po Evropi, svi oni pametni ljudi. Pazite, to nisu vernici. Ljudi normalni koji nemaju pojma, prekid interneta. Da li me svi dobro pratite, braćo, ili samo to kod Cecil prekid interneta? Znači, problem je što ti ljudi nemaju veze sa religijom, ali su shvatili život u velikim gradovima je postao haos i počeli su da bežu po selima. Ovdje u Francuskoj, od 100% stanovnika, znači, imam najviše oko 15-20% Francuza. Ajde, 20% neka ovdje, nema više. Da li ih ima 10 ili 15 miliona od 60 miliona stanovnika? Većinom njih, 70-80% živi po selima, po malim mjestima. Mali gradovi i po selima, braćo moje. Shvatili su da život u gradu je postao haos, da je postao, znači, zbrka Vavilon. Gdje su se naučili naša djeca, naši unuci da se drogiraju? Po školama ovdje, po ulici. U velikim gradovima, znači, vlada većinom neprijatelj, dragi moji. Neprijatelj ima mnogo svih robova po velikim gradovima i zato su postali Vavilon, dragi moji. Postali su Vavilonci. Ok, hvala ti, Josipe, znači kod Cecil je problem, Bog da te blagoslovi. I zato, dragi moji prijatelji, oslobodimo se lanaca, sinđira, oslobodimo se, znači, onoga što nas je Satana zarobio u Vavilonu, a ta sloboda će učiniti reč Božja, Sveto pismo, dragi moji. Počnite da proučavate Božju reč i Božja reč silom Duha Svetoga, silom Božjom, oslobodit će vas svih vavilonskih mana i strašnih stvari. Jer pazite, dragi moji,
Живејте у Вавилон, а сачувате се чистим е јако тешко. Дали се слажете со мене? Живите у Вавилон, а сачувате свој морал, сачувате, значи, своји децу, своју фамилiju да буду Божја деца, е вема тешко. Сетимо се, ово нерадо причам, али ајде морам да то кажем, сетимо се Лота, Божјак човек, Божји слуга, значи тој био нечак од Аврама, значи син од Аврамовог брата Нахора. Он е живо, док е био са Аврамом по малим селима, значи они су били село, сами они су били село, значи било их е 300-400 фамилија, били су духовни јако добри, негова жена и негове черке. Али кога су се одвоили Аврам и Лот због имовине, нису могли, значи животине нису могли заедно, ту све се помешало и увек избијала сваđа. Лот и отишол да живи сам и од почетка било супер, док е живео sa svojom porodicom i svojim slugama, tu njih možda 100-200 kao malo selo. Ali on to malo selo, malo po malo, je približio do Sodome, malo po malo i ušao u Sodomu da živi. A Sodoma je u to vreme i Gomora bila Vavilon. To su bili veliki gradovi. Ok, u to vreme je 100-200 hiljada gradova stanovnika, kao sada 10-20 miliona, znači to su bili veliki gradovi. Inače, u to vreme gradovi, normalan grad kao danas od 100 do 500 hiljada stanovnika je bio grad od 5 do 10 hiljada stanovnika. A 100-200 hiljada stanovnika to su bili kao danas milionski gradovi. I on je znao, pazite sada, Lot je znao, nije mogao da ne zna, jer je komunicirao sa njima, prodavao, ne, on je radio sa njima, imao ekonomiju sa njima, on je prodavao, znači, od svojih stada, ovaca, mleko, sir i tako dalje, a kupovao od njih ono što im treba. On je išao u grad, znao je, vidio je kako su živjeli, ali zbog posla da mu bude lakše, da ne ide, da ne putuje mnogo, on se preselio u Sodomu, a znao je da je Sodoma Vavilon i Gomora Vavilon i okolni gradovi oko nje. Znao je koliko su zaraženi sa grehom. Tu je bilo haos, dragi moji. Tu je bilo, znači, propast sveta, kako da kažem, tu je bilo, znači, propast morala i propast čovečanstva. Tu su ljudi samo uživali za greh, ništa ih ne interesovalo, samo greh. Greh, dragi moji, pogotovo živite muškarac sa muškarcem, žena sa ženom. Strašno, užasno. Sjećate se kad su došli anđeli kod njega, prerušeni kao ljudi, ovi mislili da su obični ljudi i kaže, ajde izvedi nam da ih pomilujemo, da uživamo sa njima. Zamislite, toliko ženima, toliko naroda, njih interesuju muškarci. Muškarci sa muškarcima. Užasno i strašno, dragi moji. I on otišao da živi takav grad. Ajde, vidio što je vidio godinu, 2-3, kada je vidio sve što se događa u te gradove, on je trebao uzeti svoju ženu i decu i poveći iz tih gradova. I na kraj šta se desilo, dragi moji? Na kraj njegova žena je izgubila večni život i sadašnji život i večni život. Nije bila poslušna Bogu, sjećate se, poslala je kamen od soli. Bog je rekao, nemojte da se osvrnete, da vidite šta se događa pozadi sa Sodomom i Gomorom. Ona se osvrnula i poslala je kamen soli. Njegove čerku su se toliko pokvarili, prihvatili običaje vavilonske, to je Sodome i Gomore. I znate šta se desilo, kako se desilo. Vi koji ne znate, meni je to jako teško da govorim jer imam 2 čerke. Bog da blagoslovi moje čerke, posveti, spasi. To je užasno, strašno što se dogodilo, dragi moji. Vi koji ne znate Bibliju, pretpostavljate što hoću da vam kažem. To je bilo užasno i strašno. Zašto? Zato što vreme nije izašao iz Vavilona. Iz duhovnog Vavilona zvani, telesno zvani Sodoma i Gomora. Keni Bizahi i Mirmama. Dobrodošao, brate, milo mi šta se sa nama večeras. Blagoslov Boži, Ramče Emina, dobrodošao, brate moji. Senat Salmani, blagoslov Boži, dobrodošao. Prijatelji moji, strašno je užasno živjeti u Vavilonu. Danas više nema sigurnosti nigde, dragi moji, pa čak i mala mesta su postali mali Vavilon. Vjerujem da me razumete i doživljavate to u svom životu. Retko negdje gdje možemo da se sačuvamo, kao što se u Kornije, znači na takva mjesta možda možemo da se sačuvamo. Vavilon je postao ovaj svet. Vavilon je zarazio sve. Ajde ostavimo na stranu lažne doktrine što servira Vavilonu.
Ajde ostavimo na stranu pogrešna tumačenja Biblije, religiozne stvari, nego u ovom životu, u ovom svetu, toliko su zarazili svet, kockanje je broj jedan problem, dragi moji, u ovom svetu. Ja sam malo pre to rekao, ne? U Vavilonu vlada kockanje na nesreću, igre na nesreću. Oni kažu igre na sreću, ja kažem igre na nesreću. Recite mi, ko je srećan šta igra te igre, to kockanje, šta se kocka, bilo da je lotarija, bilo da je to ono ždrevo i da se ovako, znate ono ždreve tako, bilo da je one automate, ono šta kao žetoni, bilo koja vrsta, znači, igre na nesreću, zarazila je cijeli svet. Poznajem čovjeka koji je bio milioner tamo u Skopje, Albanac jedan, mnogo dobar čovjek. Nije gledao ko je šta, koja je nacija, čovjek, Boži čovjek. Iako je bio muslimanski spojista, ali stvarno je bio čovjek Boži. Zarazio ga jedan prijatelj, jedan bezobrazan čovjek. Ajde, on ga je častio, evo ti žetone, ono, a njegova kockarnica, ne, ono, njegov kasino. To je užasno, dragi moji. Od milionera postao ga, bednik, evo ga u bolnici, da li je sad u psihičkoj bolnici, ne znam gdje, izgubio svoju ženu i djecu i bogatstvo, ne znam, možda je imao preko 100 milijuna evra, možda 200, ne znam, ali bio je mnogo bogat čovjek. Sve izgubio zbog kockanja. Kockanje je Vavilon, jel tako? Pa onda pušenje cigareta, dragi moji, duhana, tutuna. Ajde šta svet puši. Svetski ljudi, neverni ljudi, ljudi koji su ateisti, ne vjeruju Boga. Koliko vernika pušu, koliko braća moji i sestre od vas pušite cigarete i kažete onda, pa to nije ništa, pa čekajte malo, ljudi moji. Pa je li pušenje od Boga, je li Bog dao da se puši? Je li nas je Bog stvorio da sa potrebom da tražimo duhan, tutun, da ga pušimo, da ga pretvorimo u dim i da ga udišemo i da ga izdišemo? Dragi moji prijatelji, kako gleda Bog na nas kad mi koristimo, pogotovo mi, narod Boži, kad mi koristimo, znači, tutun, duhan. Evo samo da vam nađem jedan stih, ja sam ovdje zapisao, znači, ja vidite, evo sad ću da vam okrenem kameru, ja sam napravio ovih mjeseci, slava čast Bogu, jedan kao konkordans, znači da pronađem lako stihove kad mi treba, vidite pod A, pod B, i evo ga na početak, znači alkohol, poroci, znači opojna pića, vino, i ovdje imamo o tutunu, duhan. Evo na primjer Isaija, 51. glava, 2. stih, Bog, Jahve nas pita, zašto trošite novac na ono što nije hrana? Zapišite se ovaj stih i pročitajte ga, zašto trošite novac na ono što nije hrana? I onda Bog kaže da je to prokletstvo. Zatim, evo na primjer za gadost, evo, Ezekija 44. glava, 6. do 8. stih, zbog vaših gadosti je raskinut savez sa mnom, niste se brinuli za ono što mi je sveto. Znači, Ezekija 44, 6 i 8, zbog vaših gadosti sam raskinuo, znači, zavez sa vama. Šta to znači, dragi moji, gadost? Pa šta mislite, da li je milo Bogu, da li je milina Bogu kad vi stavite cigaru u ustu i pušite i kadite, ili gadost? Da li može neko da me odgovori? Molim vas, budite iskreni. Hvala Senat. Šta vidite sa cigaretama u ustima? Šta mislite? Da li je to u redu i da li je to dobro? To je gad pred vama. A zamislite nebeskom Bogu koji je dao svoj jedinorođenog sina Hrista Isusa da umre za... Dobro, vratio se, Bog da nas blagoslovi. Danilo sam, dobrodošao. Brate Gola, ja što pušim, možda sam veći pravednik od tebe, Bog je sudac. Amin, Bog da, brate nevene. Nisam mislio na tvoje pušenje, govorim o globali, brate moji. Ne znači da ja sudim pušač, pogotovo one koji vjeruju u Bog. Nego čitam Božju reč, znači gad je pred Bogom, brate moji nevene. Moramo uzeti u obzir šta je Vavilon, šta su Božji ljudi. Recite mi, da li Božji ljudi mogu da pušu tutun ili tutun na makedonski, duhan, drogu ili one šiše ili ne znam šta ili ne znam šta.
Kako je to, brate moj? Šta mislite? Da li su Vavilonci ili su Boži sinovi čeri sa cigaretima, sa drogom u usta? Ili sa alkoholom? Pušenje, kađenje, džavu, kaže sestra. Imaš prekid na govor, da, sad sam sredio, brate Gola, da, okej, i ja pušim, kaže Danilo, a sam, pa kaže nam Danilo, šta misliš, da li Božja deca treba da pušu cigare? Slobodno kaže nam, napiši nam Danilo, da li liči, evo sad, na primjer, uzmite mene za primjer, ja sebe stavljam uvijek. Tvrdim da sam Boži čovjek, tvrdim da vjerujem u Boga, da slavim Boga, odavde zapalim, uživam sa cigaretima u ustima, kao svaki drugi Vavilonac. Vavilonski svet uživa u pušenju, dragi moji. Recite da nije tako. Više puta sam putovao kada je postao voz Tesaloniki Beograd, preko Skopje, znači. Ovih 5-6 godina su ukinuli, znači, sve linije. Nemamo više Beograd, Skopje, ili Beograd, Solu, nemamo više voz, nikakav voz, ništa. I kad sam putovao, dragi moji, u Makedoniji, ok, bilo je čisto, bilo je dobro, nije bilo možda 5-10 onih ispušaka. Uđeš u Srbiji pa dalje, jo brate, ono ne možeš da šetaš, voz unutra, pušalno, dragi moj, slava Bogu, pa onda sam ja rešio, ja ne mogu da izdržim cigarete, uzeo sam onda spavaču gdje znači, je malo kultivno, gdje u stvari ne dozvoljava uopšte tamo da se puši, tako da sam se spasio od toga. Nikad nisam pusila i pila, bila sam u svetu, Bog da te blagoslovi mira, slava Bogu kao i ja. Zuhra Bučna, dobrodošla sestru. Znači, braćo moje, ne osuđujem nijednog pušača, neću da sudim, nije mi to cijelo. Nego večerašnja tema nosi naslov izađite iz Vavilona. Znači, ako si pušač, ako si narkoman, ako si alkoholičar, mislim alkoholičar u smislu uživaš u alkoholu, ne mora da znači da si zavisan, onda je vreme da izađeš iz Vavilona, dragi moji. Večeras Bog te poziva, Bog me poziva da izađemo iz vavilonskih stvari. Jer malo pre sam rekao, sjećate se, znači nije samo u pitanju lažne doktrine koje nam servira Vavilon. Nije znači samo lažna teologija, lažna biblijska učenja, nego i način života koji nam servira Vavilon je u pitanju, a to je još gore nego sve ostalo, dragi moji. Cecil kaže, ne osuđujte se među sobom, jer nema pravednih, neka pravednik baci kamene grešnika, amin, tako je, sestro. Danilo kaže, nema veze, ja se nisam navreden, samo sakam da kažem deka sam svesen za moj grev i plus toga, znam deka Duh od Boži ne može da žive u mene zbog cigareta. Aha, slušati jedno iskreno priznanje, jedan iskreni odgovor, Bog da te blagoslovi Danilo Asan, Bog da te blagoslovi i dati silu da ostaviš taj porok što pre. Bog da ti da tu silu i snagu, sila Duha Svetoga. Jer, dragi moji, nije znači samo problem pušenja, tu su znači mnogo drugih stvari, dragi moji, kritikujanje i ogovaranje i prepričavanje i klevete, sve to u jedan koš, u jedan paket, dragi moji. Cigari za mene ne postoje, ali nisam zato pravedna. Bog da te blagoslovi, ja nisam pravedna. To nije osuđivanje, to istina, jedni puši, drugi nisu, tako je, sestro. Dragi moji, brate Nevene, znaš da te volim i poštujem, znači ja ne mislim na tebe kao pojedinca, ja mislim na svu braću i sestara, pentakostalci, evangelisti, znači od svih protestanata, uslov da budeš kršten, da budeš član njihove zajednici i naravno Hristov sluga, prema našem verovanju, jedini znači koji nude taj uslov, ako te uslov ne ispunjavaš, ne možete prihvatiti niti krstiti, jesu adventisti 7. dana i Jehovini svedoci. Samo kod njih i kod nas je uslov da ostaviš, znači, one strašne poroke, pa da budeš kršten. Sve ostale druge, pentakostalci, evangelisti, metodisti, baptisti, pušiš, nema veze, piješ, ma nema veze, radiš ovo, man, važno, veriš u Isusa, kršten si i spašen si. Evo, budimo iskreni sada. Ja verujem u Isusa Hrista. Verujem u njegovu reč u Bibliju. Nadam se večnim životom. Priznajem Hrista za spasitelja, ali kritikujem Danila, kritikujem Nevena, kritikujem Cecil Korni, idem, pripričavam o njima loše stvari, rekla, kazala, znate ono naše radio, mi lijevo od ovoga, kod onega. Zatim, šta mislite? Da li ću biti spašen? I tako umrem ili sačekam Hrista? Da li će jedna takva osoba biti spašena prema reči Božoj? Ne, neću biti spašen. Ili druga stvar, na primjer.
Mi govorimo ljudima da trebaju biti vakvi, onakvi, da treba da se bude promjena, jer kad se čovjek krsti, onda dobija silu Duha Svetog i on može sve, prema Filipljanima 5.13, sve mogu u Isusu Hristu koji mi moć daje. I onda kad je u pitanju neki moj omiljeni greh, moj omiljeni porok, moja omiljena navika koja me vodi na smrt, onda ne mogu to. Znaš, to mi je teško. Sjećate se, vratimo se kod onog bogatog mladića koji je držao sve zapovesti Bože. Sjećate se, savršeno, nije ni preljubo vršio, nije ni krao, nije ni iskorišćivao, nije ni lagao. Savršeno je držao 10 zapovesti. Šta mu je rekao Isus? Da li se sjećate? Još jedna stvar ti nedostaje. Još jedna stvar ti nedostaje. Kaže Isus, nisam došao pozvati pravednike nego grešnike. Amin. Jeo je pio sa burznicima i bludnicama. Tako je. Ali on ih je promenio, brate moji. On im je dao silu da se promeni i na novo urede. To je na novo rođene. Da ne budeš više onaj isti sa istim navikama, običajama, tradicijama, nego da budeš novi silom Duha Svetog u Isusu Hristu. Treba da znamo zašto je vera kada je u pitanju veri i znanje, jer i demoni znaju da postoji Bog, ali tako je, brate Danilo. Znači, vera i znanje su dve različite stvari, braćo moje. Nije isto. I demoni znaju da postoji Bog, ali radu ono što oni hoće. I sada, kad dolazimo Filipljanima 5.13 gdje kaže sve mogu u Isusu Hristu koji mi možda je, pa ja ne mogu, znači ti ne vjeruješ u reč Božju da sve možeš. Sve možeš, nemoj da se obeshrabiš, idi napred, napravi korak. Ja sam razgovarao sa mnogim takvim ljudima koji imaju poruke. Znači, kad kažem poruke, ne mislim samo o pušenju. Mnogi stvari su tu, 50-60 stvari, možda i više. Plaću i kažu, pa da, ja to želim. Jedan mi je rekao, pa više volim cigare nego Boga. Shvatio je, znači, ne da on to u smislu stvarno želi, ali to mu je u srži, u životu. Kaže, da, upravo se, brate, gola, ja više volim cigare nego mog Boga. A voliti to znači biti Vavilonac. Dragi moji, izađemo iz Vavilona. Bog nam je podao već svoju ruku da izađemo i samo je trebamo, šta? Samo je trebamo prihvatiti. Ne zaboravite, uskoro će Vavilon šta? Biti osuđen na propast. Vi znate prema Otkrivenju 17. glava, 18. glava, da će Vavilon pasti, da će Vavilon doživjeti 7 čaša gneva Božega. Biće znači osuđen Vavilon, dragi moji, on je osuđen na propast. Nije u pitanju Božja sila za svaki, već naša draga volja. Tako je, Danilo, Bog da te blagoslovi. To je naša draga volja. Trebamo je pobediti u krv jagneta. Sad me je posjetio ovdje brat Danilo za naša draga volja. Dragi moji, zašto postoji ta naša draga volja? Da volimo ovaj greh, da volimo onaj greh, da poželimo taj greh. Ovaj porok nam je sladak, ovaj porok nam je sladak. Zašto? Nije problem, na primjer, mi želimo Hrista, mi želimo slaviti Hrista, mi želimo biti vječnicani. Ali ne zaboravite, mi živimo znači u jednoj planeti zagađenom sa virusom greha. To sam 100 puta rekao skoro svako propoved. Mi živimo u jednom kontaminiranu svijet sa virusom greha i samo što udišemo vazduh, mi smo udišili 1000 bakterija koji nosu zarazu virusa greha. Mi smo non stop znači u jednoj atmosferi gdje je zaražena sa grehom. Ali, dragi moji, daću vam jedan primjer. Bili ste možda nekad u nekoj močvari ili močurišti ili bara, neka zaostala voda, znate, ono kao blatu, i tu ono miriši i smrdi nelepo, nije ugodan taj miris, ta stajača voda tu, ta voda koja ne cirkulira, ne dviži se, znači tu ima žabe, pa onda tu, znate, one napravi sve i svašta, pa i druge životine, insekti, i ne možeš skoro ništa dobro da vidiš. Ali da li ste primetili da raste po neki cvet? Sad sam ja zaboravio ko su to cvetu, 1 ili 2, neki su beli, neki žuti, tako lepo i tako lepo miriši. Bez obzira na tu okolinu, da što je sve zagačeno, znači sa tom močvarom, taj cvet je vanredan, znači sasvim drugi nego sve ostalo ono što raste tu, razno rastene raste tu, razne bilke, ali to cveće, znači taj cvet je fantastičan. Bez obzira na okolinu koju go okružuje, bez obzira gdje je i šta je sa njim, on je sačuvao svoju čistotu i ljepotu. Tako i mi. Iako živimo u Vavilonu, jer ovaj svijet je Vavilon,
Иако смо са Вавилоном, иако смо у систему Вавилона, ми можемо biti jedan lep cvet u ruke našeg spasitelja Isusa Hrista, ako smo u zajednici sa njim, kao što sam na početku propovedi rekao. Ako imamo prisan odnos sa njim, sa Isusom Hristom, i ako hodimo sa njim i živimo sa njim, kao što je Enoh živo sa njim, haleluja. Da li smo se razumjeli sada, dragi moji, u čemu je tajna, znači biti pobjednik? Dragi moji, ne znam da li se čita dobro, Biblija tvrdi da će pred dolaska našeg Gospoda Satana djelovati sa svakom silom i znacima i lažnim čudesima i sa svakom prevarom nepravde, i da će oni koji ljubavi istini ne primiše, da bi se spasli, biti ostavljeni da osjeti silu prevare, da veruju laž. Druga Solunjanima, 2. glava, 9. do 11. stih. Znači, 2. Solunjanima, 2. glava, od 9 do 11 piše ovo, znači, Satana će delovati sa svakom silom i znacima i lažnim čudesima da nas prevari sa nepravdom, sa lažnim doktrinama, sa lažnim učenjem, sa lažnim mišljenjima, da ćemo biti spašeni takvi kakvi jesmo, da ćemo biti spašeni sa drogom, sa alkoholom i tako dalje, i tako dalje. Ma uživaj ti, nema veze, Bog je milost. Ljudi moji, već je nastalo takvo stanje i hrišćanstvo je palo na ovom ispitu i jedinstvo je postalo, crkva sa svetom se sjedinila, dragi moji. Sjedinili smo se kao crkva sa svetom, zašto? Pa po našim crkvima, kao što sam na početku propovedi rekao, počeli su da venčavaju, znači, muškarce sa muškarce, žene sa ženom. Dovoljno je to, neću da idem dalje. Čim jedna crkva venčava istopolne ljude, onda smo mi Vavilon. Koja crkva danas je imuna na ovo da ne bude Vavilon? Nema ni jedne, braćo moje. Ali ti, ja, mi koji smo ostatak prema Božoj reči, ostatak od crkve, ostatak od one čiste žene koja je imala sunce i 12 zvezda, ako je sada jaše na aždahi, ako je sada je sa aždahom, sa Satanom, u njoj ima koji su izašli su iz Vavilona, sišli su sa aždaje, neće da budu na aždaju, neće da budu sa Satanom, zove se ostatak, dragi moji. U svim verskim zajednicima ima ostatak Božji koji slavi i hvali Boga, halelujah. Daniel kaže, jedan od razloga zašto Avram je bio otac vere je da između nevjerne bio jedini veran Boga. Istina, šerife, gdje si Muzafere, Muzo, blagoslov Bože, dobrodošao, brate. Ljudi moji, narode Božji, prijatelji moji, ajde da pročitamo završne biblijske stehove. Otkrivine, 18. glava, 4. i 6. stih. Zapamtite sada ovo dobro, dragi moji. Cijelo ovo večeras, sve ovo što sam govorio večeras je tu. Izaći drugi glas neba gdje govori, izađite iz nje, narode moji. Izađite iz nje, narode moji, znači iz Vavilona. Da ne budete dionici njezinih greha, da ne primite od njezinih počasti, jer gresi njezine do neba su doprili. I spomenuo se Bog njezinih opačina, naplatite joj kao što je i ona vama naplaćivala, i tako dalje, i tako dalje. Braćo moja i prijatelji moji, sestre moji, moj narod gine, kao što malo pre je pisao brat Danilo Asan, moj narod gine zbog neznanja. Budući da se odbacio znanje, ja ću tebe odbaciti. Osija 4. glava 6. stih. Ramče kaže Isus, nisam došao pozvati pravednike nego grešnike. Tako je, Ramče. Moj narod gine zbog neznanja, zato što odbacio znanje, i ja ću tebe odbaciti, kaže Bog u Osija, znači. Zašto, dragi moji? Zašto, dragi moji, treba nam znanje? Pa da znamo kako da se odupremo neprijatelju. Ko ide u vojsku, ko ide u policiju da služi. On ne može biti policajac ili vojnik ako se ne nauči, ako nema znanje kako da rukuje sa tim oružjem, kako da barata, kako da, znači, da ga drži u ruke, kako da se brani, kako da napada. Tako i mi imamo reč Božju. Ovo je veliko, veliko, moćno Božje oružje, pored molitve. Molitva je broj 1, broj 2 je Biblija. Jedi, proučavaj iz Božje reči, pij vodu života, imaj odnos sa Hristom u molitvi, i to je naše najveće oružje, dragi moji, naša najveća odbrana, i mi dobijamo znanje iz Biblije. Mi se ispunjavamo duhom kad proučavamo Božju reč, mi se ispunjavamo Svetim duhom kad proučavamo Božju reč, kad se molimo Bogu, sve više i više se Bog približava nama, a đavo beže od nas i demoni, halelujah. I zato, dragi moji,
Pozivam vas sve večeras kao crkva Isusa Hrista, kao ostatak Božji, da izađemo iz mrtvih crkava, da izađemo iz Vavilona, da napustimo Vavilon, da se vratimo Bogu, da ne gledamo više i ne slušamo kad nije u skladu sa Biblijom, ni starešina, ni propovednik, pastir, ni vođa, ni predsjednik, ni ne znam šta. Braćo moja i prijatelji moji, slušajmo Božje pismo, jer Vavilon je veoma lukav, veoma prepreden, veoma opasan, može nas zaraziti, uneti u večnu propast. Setimo se, znači, savremenike Hrista. Njegovi savremenici, starešini, sveštenici, fariseji, sadukeji i još ne znam koji 2-3, njih je bilo 5-6-7 grupa u njegovo vreme, kao verske zajednice. Znači, pazite, oni su bili vernici i to vidljivi vernici, javni vernici, poznati vernici po imenu, znači imali su titule, doktor, magistar teologije, ne znam šta, bogati, išli su svakodnevno po sinagoge, svakodnevno u hram Božji u Jerusalimu, prinosili velike žrtve, davali velike sume novca i oni su upravo raspeli Hrista Isusa, religiozni ljudi. Nisu ga raspali bezbožnici ateisti, religiozni ljudi su tu radili. Pazimo da ne budemo kao njih, braćo moje. Zašto? Zato što oni su bili religiozni, ali nisu imali Hrista u sebi, ali nisu bili sa reči Božjom, nisu bili otvoreni Bogu. Oni su htjeli sa svojom pravdom, sa svojom silom da budu spašeni, a naša pravda i naša sila jeste jedino Isus Hristos, dragi moji. Samo Hristos nas može probuditi ako to tražimo njega. Ovo je bilo cijelo vrijeme što se pričao na vreme prorok, na Ademov sin, cijela slučka se iskušenja na Satana, nego potom svoj narod. Tako je, brate moji. Ljudi moji, narode Boži, oprostite mi ako sam nekog uvredio, brate Neveno, oprostite mi, nisam to da kažem da si nepravedan ili da nisi Boži čovjek. Bog da te blagoslovi, stvarno si možda mnogo pravedan od meni, halelujah, ali naša pravda je Hristos, dragi moji. Ne zaboravimo, Hristos je naša pravda. I samo Hristova pravda nas može održati na Božji sud koji će se uskoro dogoditi. Ne zaboravite, uskoro će se na ovaj svet izliti 7 čaša Božeg gneva. Uskoro to će biti kataklizme, ne katastrofe. To će biti kataklizme gdje će umirati mnogo naroda, od 9 milijardi, ne znam, prilikom Hristovog dolaska, znači kad bude kraj sveta, da li ćemo ostati 2 ili 4 milijarde, ne znam, ali neće nas biti mnogo, jer će u međuvremenu pre nego što dođe Hristos, pre nego što bude kraj sveta, u tih 6 kataklizmi, znači 7 kataklizmi ili 7 zlo je Hristov dolazak, u tih 6 kataklizmi ili čaše gneva izgunit će milijarde ljudi. Daniel kaže, Isus je došao za grešnika, ali da nas promeni, a ne da ostajemo isti, neutralni ili mlaki, tuko silni, jaki vo vera. Amin. To je to što sam htio da kažem na kraju, Danielu. Bog ti je dao ti reći. Znači, dođite ka meni takvi kakvi što ste. Nisam došao za pravednike, nego za nepravednike i grešnike, ali on ne želi da mi to ostanemo dalje, dragi moji. Šta mislite? Zar Hristos želi da i dalje mi budemo nepravedni grešnici, da i dalje grešimo i živimo grešni život? Ne. Nego da nas promeni, na novo rodi, da budemo kao on u karakteru, u ponašanju, u životu, jer on daje tu moć. Sve mogu Isusu Hristu koji mi moć, koji mi silu daje. Filipljanima 5:13. Haleluja, amin. Bože veliki, slavni, veličanstveni, slava ti, hvala ti, čast da si nas blagoslovio i ovo večer da te slavimo, hvalimo i proučavamo tvoju reč. Bože veliki, blagoslovi nas da se osvestimo šta je Vavilon, a šta su Boži ljudi. Daj nam silu za to i blagoslovi nas da izađemo iz Vavilona, dragi moji. Da izađemo iz duhovnog Vavilona, da izađemo iz gradova. Daj nam mogućnost, blagoslova, financijska sredstva, Gospode, novac, da možemo kupiti zemlju, da možemo graditi kuće tamo gdje nema mnogo naroda, tamo gdje ima mnogo malo naroda ili nikoga, da osnovimo naša sela gdje ćemo živjeti mi kao pobožni ljudi, gdje ćemo sačekati tvoj dolazak. Bože, mili, veliki, dragi, velik si veličanstven tvoje milosti. Slava ti, hvala ti za brata Ramčeta što dolazi redovno, za brata Nevena, za svu braću i sestri i prijatelji koji te traže i slavi i hvale, pogotovo brata Josipa koji je aktivan, blagoslovi ih Bože, blagoslovi, posveti ih da budu obraćeni 100%, da te slavimo, hvalimo svi zajedno. Pokaj nas i obrati nas, Bože, svaki dan. Ispuni nas svaki dan tvojim Duhom Svetim i svaki dan blagoslovi nas da budemo pobjednici u krvi jagneta, spasitelja našeg Isusa Hrista.
Боже, поново те молим да ме благословиш за 25 јуни, kad се будем вратил у Француску, да средим овде тај проблем што имам, Господе, ти знаш кои проблем имам и недачу. Спаси ме тога, сам сам крив. Опрости ми, Господи, нисам био обазрив, нисам био пажлив, нисам ти био послушан. Опрости ми и тај грех, и то зло, и ту моју непажну и несмотреност. Боже, спаси ми и благослови ме да будем слободен, да могу проповедати цело лето Твоје евангелие како сваке године. Ти се прослави, Господе, преку мене и преку мог спасена и одложи тоа што треба да буде или покри све крвом Христом, да ништа не буде од тоа што треба да буде. Боже, мили, велики, драги, величанствени, слава ти, хвала ти, част, че нас благослови ти, да и дале свако вече Твоју моќ проучаваме од Твој милост, Твој љубов и доброто према нас. Благослови нас и посвети нас да се снажимо, крепимо, храбримо, Боже наш. Благослови нас да книге на албански јазик узмемо и однесемо у Македонија и почнемо. Имачемо 7 вечере евангелизација на албански јазик у 7 градова: Скопје, Куманово, Тетово, Гостивар, Кичево, Дебар, Струга. Господе, благослови нас Духом Светим да нас водиш и Твоим анđелima и крви Христов да нас покриеш, испуниш Духом Светим да проповедамо албанцима евангелие, Господе. Благослови нас на македонски јазик евангелијаци кои ćemo имати у Македонија, Господе. Надахни нас, посвети нас, управляј са нама, да говоримо и сведочимо и делимо книге ljudima да те упознају. Крајне е време, Боже наш, ти ускоро долазиш. Прво долази чаше гнева. О, Господе, како ќе тада люди викат и тражите ти, а многи ќе ти псуват и хулите на Тебе. Зато нас сад благослови да их опоменимо, да их освестимо, Боже, и да што више люди спасиш преку наших проповеди, преку наших објавljivања Твои истине. Уради то, Господе, на Твоju славу, нама на благослов и спасење пуно люди, Господе. Волимо Те сви овде као група, као старшинска група. Ми Те славимо и хвалимо у Исусу Христу. Халелуја. Слава Ти, Отче наш. Амин. Амин. Халелуја. Амин. Пријатели мои, народе Боже, надам се да смо се охрабрили. Надам се да сте сватили поруку вечерас. Не ми био цел да некога повредим, ожалостим или осудим или нешто зло му мислим. Само да се сетимо да требамо изачи из Вавилона. Јер Вавилон е велико зло, драги мои. У многим полима, значи на много начина, да е само еден или два начина. Има их на стотини начина. Зато Бог да нас благослови и посвети. Поздрав свима, Марната, Господ долази. Амин. Халелуја.